Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berikut ini adalah amalan penghapus dosa 70 tahun. Siapa suka membacanya setiap hari, maka dosa-dosanya selama 70 tahun akan bersih diampuni Allah. Nah, di video kali ini kita akan membahas istighfar penghapus dosa 70 tahun ini. Maka mari simak video ini hingga menit terakhir dan jangan lupa menuliskan hajat dan doa para sahabat di kolom komentar. Mari kita aminkan bersama-sama. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Irsyadul Ibad menukil riwayat bahwa Syekh Ma'ruf Al-Karhi meriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik dan Sayyidina Ibnu Umar bahwa ada seorang laki-laki menjumpai Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan masuk surga." Rasulullah menjawab, "Engkau jangan pernah marah." Laki-laki tersebut berkata lagi, "Aku tidak sanggup menahan marahku." Qala, "Fastaghfirillaha azza wa jalla kulla yawmin ba'da salatil asri sab'ina marratan yaghfirullah laka dhunuba sab'ina aman." Maka Rasulullah bersabda, minta ampunlah kepada Allah dengan membaca istighfar sebanyak 70 kali setelah sholat asar setiap hari, maka Allah akan mengampuni dosamu 70 tahun. Laki-laki tersebut berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana jika dosaku tidak sampai 70 tahun? Rasulullah menjawab, "Maka diampuni pula keluargamu." Inilah amalan penghapus dosa 70 tahun yang dimaksudkan di awal video ini, yakni membaca istighfar sebanyak 70 kali. Kita cukup membaca istighfar pendek. Astaghfirullahalazim, 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 Astaghfirullahalazim,
أستغفر الله العظيم. 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 Kita baca dengan sungguh-sungguh. Kita rutinkan setiap hari setiap habis sholat asar. Maka dosa kita sampai 70 tahun akan diampuni Allah. Semoga kita dimudahkan untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian para sahabat, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.